Үлгэр номер 1. Сайхан сэтгэл. Chapter 1 Kindness, made by Bradley and his mom. Нэгэн маш хүйтэн застай өдрийн өглөө охин цонхоороо харж зогсов. Her daughter looked at the window and, oh my God, it's so snowy day. Охин аваасаа аваа тэр жижигэн шуудыг хардаа тэднэр зөндөө даарч байгаа ах та. Хоёулаа тэднэрт маш гоё дулаахан шувууны байшин барьж өгье гэхүү гэж асуув. Her daughter said, look at the little birds. They look so cold. Let's build them a big warm birdhouse for them. Аав нь мэдээж тэгэлгүй ах охин минь чиний хэлснийг л хамтдаа хийцгээе гэж хэлв. Her dad said, sure. All you say. Ингээд аав охин хоёр шувууныхаа байшин барих ажлаа эхлүүлв. They start the job to build a big warm birdhouse for them. Охин өөрөө будгаа сонгож барьсан байшингаа бодов. Her daughter picked the color for the birdhouse. Ингээд охин дахин цохон дээр очиж аваа тэр том модны урд талд барьсан шувууны байшингаа байрлуулъя гэж хэлв. Her daughter said, yes, build a tree house in front of the tree. Яагаад гэвэл энэ том модон дээр зөндөө олон болчмор шувууд ирдэг юм байна. Because there are lots of birds came over there. Аав нь болно тгий чиний хэлснийг л хий гэж хэлв. Her dad said, of course, whatever you say. Ингээд аав охин хоёр гадаа гарч барьсан шинэхэн шувууны байшингаа байрлуулад дотор нь шувууны хоол бас хийж орхив. They place where they want and they put a lot of birds' food. Гэтэл шууд нь байшиндаа орж чадалгүй. Жижигхэн хүүхэн муужгаа тэр байшинд ороод ухлаад унтаад өчөв гин. The bird came and the little kitty take the spot and they said, what? Энд чинь бидний байшин шүү дээ. Яагаад энэ муужгаа унтаж байна? гэж гайхацгаав. The bird said, this is our house. Why is kitty sleeping over there? За энэ чинь бас л амьд амьтын юм чинь унтаг дээ хөөрхий дулаахан духтаа унтаг дээ гэж шууд бодов. They say, that's okay. The bird said, that's okay. There are a real animal too to sleep over there. Хүнд байдаг сайхан сэтгэл амьтанд бас байдгийг бид нар энэ үлгэрээс ойлгож авлаа. Please like and subscribe. And like and follow for a friend. Сайхан сэтгэл бүх амьтанд байдаг юм байна. They're nice, kindness, heart for the animals too. Бидний үлгэрийг сонссон та нартай баярлалаа. Дараа уулзъя баяртай. Thank you for watching. And thank you for being kindness to your friend. Watch again if you want to.